family. Fred and Jeannie Salalila, Elwin and Luningning Valiente and family. Maria Fe Lopez and family. Para karing mag-birthday, Roderick Galang. Para king special ang intensyones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Osalito Garcia, Dick and Ellen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Junel Pamentuan, Pauline Deirit, Stephen Floyd Gopez, Camille Angelica Nuki, Patricia Poronda, Lab Alexil Dukut, Abigail Galang, Gian Emmanuel Niliconda, Garnet Tolentino, Kurt David. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Rubia Gonzales, Melissa David, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Abier, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Emmanuel Pineda, Herminia Gatus, Rudy Malyari, Archimedes Kayanan, Francisco Velasco, at ding sablang kapatadtang masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabe at proteksyon ning banal ay espiritu karing pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio and Josepina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Ulian, pamilya ng Bert and Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Socorro Texay, pamilya ng Eusebio at Norma. At para king alanganggang kapaynawan, daring kapatad tamong mayangon na biye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto and Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Hernan, Lionel, Vilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Estrella, Agaton, and Consolacion, Richard Jules, Sars Noel, Eloy Sr., Purita, Mariano, Agustin and Roland, Emmy, Virgilio, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alang makaganaka na karela, at ding sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan da rin kaya katamong frontliners laban king COVID.
Nanihig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal, ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pagmasusyan tayang ing kadwa ng pulot siyam, 29th Sunday, king karaniwan na panahon. Si siyenta lang yan din kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amano at tapat, at mielwang kakulangan. Ulinita, ipanagapuko, ka Santa Mariang kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ning Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katangan sa King Bie Alananga. Amen.
sambanda ka, karangalan nakakaligayan ka, sa sambanda ka, kapayapaan, karing taong kayang kaluguran, pupurian na karangalan, kaligayan dakat sa sambanda ka, pupurian na karangalan, kaligayan dakat sa sambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas abaan mo. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas manalangin tamo. O Ginoo, mayupayang Diyos, panimunan me ing yato at ing meto ketawan, king kayang paing tungulan keka, ibieme karing pamuntok ning yato at ning kekeng bansa, ing meto nga pandalawe king paintungol, malawak at malyaring apakyabutan, antimorin ring gagalang king matulid at dignidad ning tao. So panmukeng patutu karing ulaganing ebanghelyo king aldo-aldoming pamibyebye at makitalamitam king obra ning katimawan, katapatan at katuliran at kapamilatanan iti atalakad miyasan ng meto nga komunidad miyayaninag king kekang kayarian king banwa. Iti aduan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo. Mabibiyat magari kang bemot ning banalay Espiritu Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isaías. Pinili nening Ginoo isiro, ban maging ari. Tildwane ning Ginoo, ban sumakop karing bansa. Tiburane, ban lubasa na lo ring ari, king upayar. Ibuklat na lo ning Ginoo, ring pasbul ning kayang syudad para kayo. Ngana ning Ginoo kang siro. Hausan da ka, bansaw pan me ing Israel, akakong talasuyo, ing balen a pinili ko. Pigkaluban da kang maragul adangalan, bisnaman kako, ala kang kabaluan. Ako ing Ginoo, ala nang ariwapang Diyos, subali kako. Ibye ko keka ing sikanan, ake kang kailangan. Bistaman kako, ala kang kabaluan. Iti daraptan ko, ban ing balang tao ning mabilo gayato, akilala na king ako ing Ginoo, at ala ng ariwa pa, subali kako. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit a pakibat, ing pakibat tamo. Puryan nyo ing ligaya at karangalan ning Ginoo. Ulitan tayo po. Purihan niyo ing ligaya at karangalan ng Ginoo.
Dalit kayong bayong dalit king Ginu. Dalit ka king Ginu o metoyato. Ingkeyang kaypayan karing bansa ipasyagyo. At ding makapagmulalang dapat na karing sablang tao. Purian niyo ing ligaya at karangalan ning Ginoo. Uling ing Ginu maulaya at sukat yang puryan. Sukat yang galangan, migit karing aliwang Diyos-Diyosan. Ding Diyos daring pagano, Diyos-Diyosan lamu. Dapot, ing linalang king banwa, ya ing Ginu. Purian niyo ing ligaya at karangalan ning Ginoo. King banal agayak, sambanya ing Ginu. Galgal ka, arapana, o metoyato. Karing sablang bansa, sabyan yu. Ing Ginu, ariya. King mitmong katuliran, sablang tao, kaya lang ukuman. Purian niyo ing ligaya at karangalan ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Tesalonika. Iba't siya iting sulat kari Pablo, Silvano at Timoteo. Mi paralaya karing miyembro ning iglesia karing Tesalonika, ding pinili ning Diyos, igpa at ning Ginong Heso Kristo. Manano na sanang ingrasya at kapayapan miyabiyeke kayo. Parati kaming pasalamat king Diyos, king uliyo, at yayabera kayo, king kaya kaming panalangin. Gaganakan ming alang patugot, king arapan ning kaya katang Diyos at tigpa, king kaya kong maya pa dapat, abungan ning kaya kong pamanyel pantaya. King kaya kong kapagalan, king agyag ning lugod, at ing manatili yung kapanaligan, king Ginong Heso Kristo. Kapatad, balumik ing Diyos kalugurana kayo, at pinili na kayo ban maging kaya. Ing mayap abalita, alubos ming paniwalan, pisyag niya emo king salita, nuneking upaya, at kambening pamipatuto ning banal a espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Itamongan po, sunlag ko king yato, ang timoring batwin, ababiesala, kabang ang panganan niye, king amanong babiebie. Hallelujah, hallelujah,
ginumanatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. May kolaring pariseyo at minisip lang paralan nung makanano reng ara kapi Jesus king pamagsalita na. At kaibat nanita, tiburan dalang makikit kang Jesus ding karelang alagad at ding mapilan ng tawan Herodes. Sinabi ra kang Jesus, Maestro, balumi po, ing tao kayong tapat, tuturuyo ing sablang katutuan king kaburianing Diyos para king tao. Eko, biyasang mga biran kaninuman, pablasang para pareho mo ing lawi iyo karing tao. Sabihan nyo na mo, kaya kami ngene, nung nano ing kaya kayong pamalak, labag baking batas tamo, ing mamayad buwis king emperador ning Roma, o ali, dapat balo ng Jesus ing marok ng isipan, inya nga nakarela, ipokrita kayo. Ot buriyo kong pakirakpan. Ipakitya ka ko ing perang pamayad buwis. Inya inabutanan deng meto nga denaryo at nga nang kinutang karela kaninuya larawan at lagyu ing makatatakken. Ngara namang mekibat king emperador lapu. Inya nga nang Jesus karela nung makanyan ibiyayo king emperador ing king emperador at ibiyayo ing king Diyos itang king Diyos. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Tungkol yakano kareng sa bungero ing kakatang ebanghelyo ngeni. Aliwa mo kano reng tatalan manok ilareng sa bungero. Sa bungero la naman kano retang taong mahilig gagawang pate. Sa bungero la naman kano retang taong biyasang gawang pisasabyan, namumuli king labanan. Bali sana kanunong ila-ila na mo ring sasabong, ila-ila na mo ring milaban-laban king diskurso ang popang debati. Kaya mo neng kay mandamela pa ka ring inosenti. Kalupa keng ebanghelyo ding sa bungero, burireng sipitan ampong idame pa ing Ginong Jesus. Pilalabanan dala antimowari kanong manok. Ingapong ginu ampoing gobyerno. King daramdamanan ning publiko. Ngarang kinot ang dening alagad daring pariseyo. Amporing mapila ng tawan Herodes. Ngarang kinot ang kang Jesus. Kanino kakampi? King gobyerno o kingapong ginu. Makatud ba? Usto ba ing mamayad buwis? King Cesar, King Emperador, o mamayad buwis King Cesar o King Emperador? Kunwari mo, pakibaluan da naning gusto, kunwari mo, pakibaluan da naning makatud, pero manintriga lamo. Bisa lang manyira, bisa lang manggulo, buridyang masilo ing Ginong Jesus. Buridyang mipasubo ing Ginong Jesus. Nung kasing makibat siya kanungwa ing Ginong Jesus, dapat mo ing mamayad, gusto mo ing mamayad, kasi ila ring gugobyerno kaya katamo, mipakarokya kano Jesus karing memalen. Mipakarokya kano Jesus karing tao. Kasi papanigya kakampiya king Cesar. Papanigya kakampiya king Emperador. Amanyakop mo na naman taga-karina. Nung namanging pakibat ng Jesus, ali dapat mamayad. Makatuding mamayad, usting mamayad kasi manyakop lamo kaya katame naman taga-ken. May pakarok naman king makapangyarihan na Cesar, ay Emperador, a gobyernong sasako.
It's a case kanung, if I'll do this, they will say. If I will do that, they will say. Where will I put? In talaga pong kay nanita, translation, nakapampangan niya, makaniniya. Gawan kay niyatin lang sabyan, gawan kay niyatin la paring sabyan, ano ka rin ko magbili. Where will I put? I will do this, they say. I will do that, they say. Kanino ka, King Cesar, agugobyerno, o king apong ginumismo? Kanino ka, King Mayap o King Marok? King Gusto o King Mali? King Malines o King Marunges? At agpang King Ebanghelyo, ede asipit ing Ginong Yesus, dening sa bungero. May kalwalyaking silo, may kapangilagyaking bitag. At o yaning maya pa Domingo, maya pa balita ning Domingong ite. Nung makananong mangilag, king bitag daring manintriga. Nung makananong mangilag, king silo daring manintriga. Nga nawari ning ebanghelyo ngeni, kayo pa'y subo karing sa bungero. Eko pa'y tuki karing sambori. Uling elamo yes or no, o approve o disapprove, o kalaban o kaluguran, ding pipamilinan, kingarap ni nga pong Ginoo. King kutang darening manyilo, kanino ka, King Cesar, o agugobyerno, o king apong Ginoo. At oining pekibat na ning Ginong Yesus, nga na ibiyeyo King Cesar, ring King Cesar. Ibiyeyo King Emperador, ring King Emperador. Eya menusig ka rening mangutang. Eno penusigan, eno pigbigyan, dening papalto deng Marok, ing gobyerno. Ene pe Marokan ni Cesar, ene pe Marokan, apamarokan da rening taong kukutang. Pero ena neman pinaboran. Ena neman kinonsinsyan. Ena neman penigan. Ena neman pepaltoy ning gobyerno. Anting alang karokan, alang kamalyan. Anting purong kayapan. Uling nga nang tinuglong Jesus, king pakibat na, ibiyeyo kingapong Ginoo, ing kingapong Ginoo. Ing kanong burinang sabyan, ketang sinabi ng Jesus sa ita, nga nawari kano, metong yamoy nga lang karokan. Metong yamo ing kabud, alang kamalyan. Ing Diyos mo kabud. Ing Diyos mo iyang alang karokan. Ing Diyos mo iyang alang kamalyan. Nino yamang tao. Ing epikaborian. Metong yamang presidente o vice president, metong yamang governor o mayor o militare, metong yamang ahenting mag 1, 2, 3. Mekano asagad karinatan, agyang eya pikaborian, bisa katali ating niya pamuring kayapan ang makatagan. At nino maning taong manatu, kritiko, magsisti ka rin ng epikaborian, mekano asagad kalinisan. Atin at atin niya mo namang kanong kamalyan. Taong manato, kalupa da rin mangot ang kang Jesus, at taong atuan, kalupa na ning Emperador, Cesar, pareho lang kabud mo papanigan. Pareho lang kabud mo pamarokan. Ela kabud lalabanan. Ela kabud kakampiyan. Ala ka nung taong puros marok. Alam mo naman ka nung taong puros mayap, samutan, tangan na metong yamo ing samutan ing Diyos mo kabud. Inga pong ginumo kabud ing alang karokan, ing alang kamalyan. Anya po tang masisipit kayo karening sabungero, karening manintriga, karening manyilo. Potang papamilinan da kayo, Maroko, Mayap, matulid o baluktot, pisamba o gobyerno, makwalta o kalulo,
administrasyon o oposisyon, gamitan niya ang tuntunan, gamitan niyang tuntunan, gamitan niyang guide, ang kakatang ebanghelyo ngeni. Ngayong sumabi, ang Diyos mo kabud, ingay magkamali. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu. Lina lang king banwat yatu at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu. Mibait kang Santa Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayong Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya kang mete. King katlong aldo, sinubli ang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik yan naman keti, bang mugum ka rin mabye, ang pong menga mati. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering ding mete, at king bie alanangga. Amen. Amen. Ganakan tayo ing kekatamong bansa at ding kayang memalen, harapaning Diyos ay igpata mo. Pasalamat tamo para karela at para karing sablang balayan. Nga tamo nganing manalangin, manalangin kekeka o ginu, pakramdaman ming balayan mo. Manalangin keke ka o Ginoo, pakrandaman me ing balayan mo. Bang numan ka rin keti king yato, ing iglesia makapagsalitayang alang takot, para king kapayapan at para king karapatan, at dignidad ning tao. Manalangin ta king Ginoo. Manalangin kekeka o ginu, pakramdaman me ing balayan mo. Banging katuliran, lugod at katamawan, ya ing maging batayan ning kayusan panlipunan king yato. At king kekatang bansa, bang ding sabla, malyari lang miye, king kapayapan at kapanatagan. Manalangin ta king Ginoo. Manalangin kekeka o ginu, pakiramdaman me ing balayan mo. Banging kabilugan aketawan, matampayang makapakirake, karing material at espiritual akalam, at ing estado at ding organisasyong sibika, asopan at apaglualudo ring may na, at ding biktima ning kalamidad. Manalangin ta king Ginoo. Manalangin kekeka o ginu, pakiramdaman me ing balayan mo. Bangding sablang memalen, mika masolo lang pakibatan king balen, at aktibong makatalamitan king ikakayat ding sabla. Manalangin ta king Ginoo. Manalangin kekeka o ginu, pakiramdaman me ing balayan mo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, Meldat Clifford, Ray, Aime at Adena, Lori, Rosa, Rebecca, George at Telma, Fred at Jenny, Elwin at Luningning at Maria Fe Cambeda ding kare-kare langang pamilya. Tanggapan mo naman sana ning Diyos ing kapasalamatan ning mag-birthday Roderick. Ipagkalam na sa ing special intention dari Mary Manet, Nelson, Joselito, Dikat Ellen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Stephen Floyd, Camille Angelica, Patricia, Love, Alex Shell, Abigail, Gian Emmanuel, Garnet, at Kurt. Pagkalam na sana ng Diyos yung kapag nasandang speedy recovery, good health, healing. This is Sister Benita, Remigio, Rubia, Melissa, Maricon, Ronnie, Perry, Rose, Milger, Antoinette, Clarita, Irene, Pauline, Emmanuel, Herminia, Rudy, Archimedes, at Francisco, at ding sablang kilala tamo na masakit at ating pang-COVID kasalukuyan.
para king pamanantabet protection ng Banalaya Espiritu, king mamilyarari, Ani, Antonio at Josepina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford, Ray, Socorro at Eusebio at Norma. Pagkalam na mo naman sa kapagnasan, tamong kaligtasan king balang metong at karing katang frontliners laban pa rin king COVID at Yuli no sana king kayariana, ring kaladwada ring kapatatang Miang Ubie, Emmanuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Mario, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano Nieves, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Estrella, Virginio, Agaton, Consolacion, Richard, Jules, Zar Noel, Eloy Senior, Purita, Mariano, Agustin, Roland, Emmy, at Virgilio. At ding sablang kaladwaking purgatorio, detang alang makaga nakanakarela, at ding sablang mete ulin ning pandemic, ipanalangin taking Ginu. Manalangin keka o Ginoo. Ngayadwan tamo'y sarili tamong kapagnasan. O Diyos, kaluguran me ing tao, at ing tao, iya ing kang pagmasabalan, daptan mong makirake kami, king kang pamaglingap, kapamilataning anak mong meging metong kami, Yesu Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kakatang daon matanggap ya, arapanan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sanang Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapurit kaligaya ning kayang lagyu. King katang saplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, manano na sanang dening ayin, ayang pangmi, yatadda kaya kami ing lugod mo't kapatawaran, at ibiyera kaya kami ing kalayan sumuyo kaya ka,
kapamilatan da ring biemi. Iti yadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili yakya kayo. At kaya ka antemori, Iyat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong ginu a Diyos namo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalala rin kaya kang anak at mi parayula king siping mo. Binalik mo lang pasibayo kaya ka kapamilataning daya ning anak mong mapaminto at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak king kaya kang Santa Iglesia ban maging metong laig pa. Antimonong makanano kayong metong ika, ing bugtong mong anak at ing banal ay espiritu. Ulinita kang bering sa blangkoro ring angeles king banwa daralit ming kekang ligaya. Makiabe kami nga lang tuknang babya kapuryan keka at nga mingening kakanta. Kakatas, kataasan. Hosanna, Hosanna. Kakatas, kataasan. Ano ang daratan? Inlagyuning ginuon mo niya. Ang daratan. Inlagyuning ginuon mo niya. Hosanna, Hosanna. Kakatas, kataasan. Hosanna, Hosanna. King kakatas, kataasan. Tunay ka pinbanal o yigpa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mula sana, dening ayin king espiritu mo, pan para kaya kami malyari lang, katawan at daya ning ginuming i Yesu Kristo. Bayo yami dahon kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne at pinyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kananye iting kanakong katawan ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan kingwaning kalis pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga natanggapan yeti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yeti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryoning kasalpantayanan, silubos
Iniyangan igaganakan mi oyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka, iting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ning pepalyarian, mo kami matang pangtalakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuwa mo. Kingi kami ngansang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Banalaya Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban, may ganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, Francisco. Kambening kaya kaming Obispo, Florentino at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawa na at mananayang panga subling miye. At ding sablang meyangon na king biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen indo na ning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe da ring apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaburyan king kekabana ning panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena, at kaya igpang mayupayang tutu. Kagum ning Banala Espiritu, pupurian daka at parangalan, manggaman king alang angga. Manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ipatawad mo kami ring salami eka anting pamamatawad mi kari mi kasala kami emu Isaul king tukso nunay kabus king maro. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon miban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang mane naya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka, ingkairaryan, at kayo pa yan,
at inligaya manggaman king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ling kapayapan, lalakuan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me ang ponbilugan, agpangking kaborian mo. Ikang mabibye at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginu, manatili ya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Ipakit tamo ing mikakametong tamo king kapayapan. Cordero ng Diyos, amilalap ko king kasalanan niya at ibigay mo kay kami ing kapayapan. Ibigay mo kay kami ing kapayapan. Ibigay mo kay kami ing kapayapan. Niyo ing kordero na ning Diyos, niyo ing milalakoking kasalanan na ning yato, nuan la ring mayayaos king apuna na ning kordero. Ginu, e ako matampang tanggap kaya ka. Dapot, yagkasmeng amano mo, kumayap na ako.
Panyawis ke po yung diaconal ordination bands publication dari Seminarian Red Hal doning Dila Santa Rita, Seminarian John Paul Morales ning Florida Blanca at Seminary Joed Motok ning Balukok Palit. May ordain la pong deacon king November 16 Webis, alas 9 ning abak king Mother of Good Counsel Seminary. Kareta pong ating may kumpilang pang mig First Communion, itang June 7 ang po pang June 8. Kareta pong pengako ming libreng certificate at available na la po king Parish Office, lalo na po retang magaral king San Agustin Integrated School Annex. Pwede yo pong kuanan king Parish Office. Kempong October 28, Fiesta ng St. Jude, Sabado ya po ita, agkat dako po, emo king misa, agyang king mesa, agyang ena king misa, agyang king mong mesa, no problem. Kempong October 28, impong schedule ning misa, kalupan na po yung schedule ng Domingo, so 7:30. Nung suki na ko ning 7:30 at impong 7:30 a.m. Panga Domingo at na namang misa, 7:30 na naman. Niya sumawa na ko kanyang sisimba. So, Sabado, simba. Domingo, simba. Puros la pong 7:30. Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang iting Eucharistia. So, panake sanang manatiling tapat keka. Ituro na sana kaya kami ing dalan, painturo king biya alang angga. Iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo, At kaya ka, Antimore. at bendisyonan na kayo ng Diyos, amayo payang tutu. Ing igpa at ing anak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kakatamong misa mi dawon na, umen ako king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.